Diyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat ti marikrik naksaan nakamauma, amang buybuya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan to'y rignak, diyak magawidan tumrem aluluwak kaput raksa. Anak pa ito maagiyaman na panangawat mo kaniya. Awan makaartap pa kinaragsa, ken kinaong biti narikmat keksa. Diyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat di marikrik naksaan at amauma, amang buybuya ladawan. O ayat ko, saan ko amalapdan to'y rignak, diyak magawidan tumrem aluluwak kaput ragsa. Anak pa iduma